uyu Murietona Colonel wapfuye Colonel Minani Atanaze bakubwira ko yapfuye yishwe mu ijoro ryo kuwa kane. No kuvuga ngo yapfuye kuwa kane isa 5 bigaba ko kandi yatewe igisasu ngo hakoreshejwe drone, ariko n'ubundi bamwe twumva n'abavuye za Bijombo yego bashaka gusa bivugwa ko bamwe bagiye kumanuka imisozi kugira ngo baze kuraporusha abari muri plane, kuko uzi ko imisozi miremire yarazamutse abo basaga ibihumbi 10 ubu byaremaze kuba 15 16. Ibihe byiza kuri mwe bw'abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri uyu wa gatandatu itariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Jewe ni Meki Kayiranga ntibisanzwe kuri Bwiza TV mu kiganiro cya mu gitondo, ikiganiro cy'amakuru agezweho. Tugiye kureba weekend y'amakuru agezweho. Weekend y'amakuru agezweho rwose ni weekend mvuga ko weekend yarimo amakuru menshi cyane, ariko no tugiye kureba amakuru agezweho cyane. Tugiye kureba ingabo z'Urundi ngo zigomba kuza ari nyinshi cyane, ngo n'abademobo bakaza muri operation nyuma yuko M23 ikomeje kugira gute kubahondagurira za Ruvunge za Rubarika ikabakubitira hakurya iwabo, ndetse no hejuru misozi miremire, imisozi ya za Kaziba n'ahandi. Mu gihe muri Minembwe naho ibintu ari imberenge. Turaza kureba kandi nyuma yuko M23 ikubise cya gifaru cy'abarundi, nyuma yuko igikubise ibintu ni imberenge mu Burundi, ibintu byabaye ibindi. Turaza kureba Lieutenant Colonel Minani wakubitiwe muri operation M23 irimo ikora muri Vunge. Turaza kureba gusa ingabo z'Uburundi nyinshi zikomeje kujya gute kwakwa ni ibintu birebire, nabako ari ibibazo birebire ku ngabo z'Uburundi, ibintu namagasakurizo. Turaza kureba kandi icyo Burundi buvuga nyuma yo kuraswa na M23, turaza kubirebaho. Turaza kandi kureba hirya no hino tudaye no muri politike uko ibintu bihagaze. Kubwira ngo niba utarakora subscribe wayikora rwose, mu gihe utarayikora wayikora. Nakubwira kandi ngo ukore like kuri iki kiganiro ugiye kureba, cyangwa se ikiganiro urangije kureba ukore like nyamuneka, kugira ngo YouTube ijye gikorera recommandation, kugira ngo abantu bakire bari benshi. Twe dutanga amakuru y'ukuri, ntabwo dutanga amakuru y'ibinyoma. Abantu barabizi, abadukurikira murabizi, nubwo turi twisobanura cyane rwose murabizi ko turi abantu babaha amakuru y'ukuri, ntabwo dushobora kubabeshya. Noneho ikindi gitangaje vuze kuri ikintu cy'amakuru nuko mu Minembwe ejo M23 na twirwanaho nabwo bakubise ingabo z'Uburundi zihungira ahantu zihungira mu Gipupu. Ndabwira Magaramba aze kumfasha, ndamubwira rwose aze kumfasha, mwumva ukuntu ibintu bikomeje kujya gute guharibika. Ibisanzwe twebwe murabizi ko tuyivugira amakuru ya politike n'amakuru y'intambara, nibyo tuvuga ntago nta bindi. Agenda yacu cyangwa se icyo dushyizeho umutima muri iki gihe ni amakuru ya politike, niyo dushyizeho umutima. Reka mbakire mbabwira ngo mubane natwe. Twe murabizi ko turi kuri tere, niho twagiye gukorera. Twamanutse tubabwira ko tugiye guhaya kutumba interview, ariko mu by'ukuri yari imvugo zizimije, yari iron. Twababwira ko ahubwo tugiye kureba uko urugamba ruhagaze, kureba uko Yakutumba bakaje gufata Bukavu, natwe tukaba tuteka tugiye kureba uko ayifata tumuhe interview. Kwari ukuri ko M23 nyine yari igiye nayo kukubita aba bagabo, dore ko ibamere nabi pe.
turamire nabi kwari kugira ngo tuba makuru ajyanye n'impande zose turebe uko Uburundi bwava ko bushobora gufata akamanyura bukagendana na Bukavu turuko bigiye kugenda ko twari tuzi ko bigiye kubaho. So ngaye nguko reka rero mbabwire ngo ikaze muri kiganiro cya mu gitondo, ikaze mu makuru ya mu gitondo, mbaye natwe kandi kugira ngo ukore subscribe, ukore like and share. Ikindi ushobora gutera inkunga Bwiza TV nabwo ubikore nyamuneka. Reka twumve Damas ubundi ngaruke mbaha ku makuru ya mu gitondo uko ibintu bihagaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, uko rero ibintu bihagaze tuhere ku inkuru y'urupfu rwa Colonel Minani. Uyu Minani yari umwe mu basirikare bayoboye batayo zaje kurwanya muri Kongo, zarwanaga muri Sud Kivu. Akaba ari muri Tafoke ni mu gisirikare cy'u Burundi. Rero yaje kuratswa na M23 rwose, yarashwe na M23 iramurasa, kandi hano hakaba haguyemo rwose abasirikare benshi cyane. Bavuga ko nubwo abasirikare b'Abarundi bahoraga bapfa, byahoraga bibaho, ariko iyo bigeze ku ntambara nabango muri no ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ni ntambara bako yagiye twara abasirikare b'Abarundi, ariko iyi ntambara iri kubera mu bice bya Sud Kivu cyane cyane ibice byegereye Burundi, ni ntambara ikurikiranwe n'Abarundi benshi cyane n'abantu benshi batandukanye. Ko ni ntambara nubona ko Burundi bwashyizemo imbaraga nyinshi cyane, nyinshi cyane. Bavuga uyu Lieutenant Colonel wapfuye, Colonel Minani Atanaze, bakubwira ko yapfuye yishwe mu ijoro ryo kuwa 4. No kuvuga ngo yapfuye kuwa 4 isa 5. Bigaga ko kandi yatewe igisasu ngo hakoreshejwe drone. Iki gisasu rero ngo gitagihitana uyu mukomanda wa batayo n'abasirikare 3 bari bashinzwe kumucunga cyangwa se ama escort yiwe. hano na muri bino bice M23 hano nko muri Ruvunge M23 yarashe abasirikare b'Abarundi rasamo na FARDC sako cyane. FARDC benshi cyane ku buryo abantu baravuga ko nibura abashyika 80 aribo baguye muri gitero cya drone yagiye rasa imodoka za FARDC, irasamo n'abasirikare batoya benshi cyane pe, barashye drone irotsa rwose. Bavuga ko ino bato ya 8 yo muri Tafok ni nyine nkuko nabivuze iri mu ngabo zaje kurwanya M23, ikaba yakoreraga mu gice cya Rubarika habaye operation ko ejo ndabyibuka mu byibuka neza, sinibuka niba twarabibabwiye tukigerayo, hari ahantu Rubarika hari umwotsi ucumba wacumbye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, tuhavuye kugeza ubwo imvura yaguye. Twebwe turahava turimuka ko imvura yari nyinshi cyane, ariko tukibaza ikintu cyabaye kugenda bagana. Nyamara ukurikije uko uyu muriro ukuzamuka, ukurikije ko bimeze,
ni ikibazo, biragaragara ko hari imodoka ishobora kuba yatwitswe. So icyaje kubaho ni iki rero? Icyaje kubaho ahubwo nuko M23 yakoze operation ikoresheje drone. Ino drone iragenda itwika izi ngabo n'abasirikare. Uyu mugabo rero nawe Lieutenant Colonel Minani yarasiwe muri Rubarika, niho yarasiwe. Hano rero M23 yari hetse kwigarura kano gace Abarundi bashaka ko ari baje kurwanamo, ikigarurira yirukanyemo zino ngabo z'u Burundi, yirukanyemo ingabo za Congo, yirukanyemo n'abandi bantu. Noneho bakabwira ngo ahangaha bakavuga ko hari ngo brigade uyu nguyu yabaga muri brigade ya 3 nyine uyu umusirikare muri Congo, ubundi muri reka ndebe neza di uvuga ko uyu mugabo yabaga muri batayo ya 8, ahubwo bakavuga ko ngo yari muri brigade ya 3, muri brigade 3 z'ingabo z'u Burundi zirimo hariya. Amakuru akavuga ko ubwo bamurasaga yapfanye n'abasirikare be bamurinda. Babwira ko kandi umukuru w'iyi brigade ya Minani akaba ari we ari Lieutenant Colonel Ladislas Singirankabo, ngo kimwe n'abandi basoda biwe ngo bahise ejo bagira gute bajya Ruvungi, bahungiye Ruvungi bahunga, kandi ngo hari n'abagize gute n'abahungiye mu mashyamba, kuko hari ahantu hari amashyamba, hari n'intuza, hari n'imisozi bahita bazamuka bakajya muri Moyo Plateau n'ahandi. Urumva rero ikintu cya mbere navuga nuko ingabo z'u Burundi hano hantu zahuye n'ibibazo bikomeye pe, zahuye n'ibibazo bikomeye. Tugiye kwa Ninahazwe avuga ko ureka nifashishe Ninahazwe ko aranabazi cyane, we hanavuga ko atashoboye kumenya Lieutenant Colonel Atanazi Minani, ariko ngo bakavuga ko drone ngo yamusanze ku cyicaro cyiwe aho yari ari kuri batayo yiwe, ihita imurasa. Nuvuga ngo hano ntago azi niba yararashwe ahunga cyangwa se drone iramusanze aho yari ari. Hano habaye imirwano, hano Rubarika habaye imirwano, abantu babizi ko habaye imirwano rwose igihe kinini pe. Byaje no kurangira M23 ifashe ibice byinshi byo muri Rubarika ivamo intambara yerekera muri Ruvungi. Bavuga ko uyu Minani yavutse mu 1929, avukira yitwa Kiguhu muri komine Mpinga mu Kayove mu ntara ya Rutana, akaba ngo ino ntara ariho yanize amashuri yisumbuye. Atanazi Minani kandi ngo yahise yinjira mu nyeshyamba za CNDD-FDD, yinjiye ngo mu gisirikare cy'u Burundi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2005, cyo kimwe n'abandi bahoze barwana muri CNDD-FDD. Uyu urumva ko yari mu nyeshyamba z'abadedi. Birangiye rero Atanazi apfiriye muri Kongo muri mwaka 2025, aho yaje ari muri Tafoke. Yibaza ko ntacyo tumuvugaho, ngira ngo ni inkuru iri gusirikira. Hano kandi M23 bivuga ko yarashemo abasirikare benshi, harimo na Lieutenant uvugwamo Lieutenant Elvis, uyu we nawe yarashwe. Uyu ni nabwo yarakirangiza mu ishuri rya gisirikare muri mwaka wa 2025. Hakamo kandi na Lieutenant Regis, nduvuga ngo ntaba officier pe. Ingabo z'u Burundi ni ibibazo bikomeye cyane, ni ibibazo bikomeye cyane. Reka Magarambe mbere yuko tujya mu zindi nkuru zindi, turebe uko ibintu bihagaze nuko ibintu bibyutsa. Yes Magarambe, waramutse? Aramutse neza. Ndakwakiriye kuri Bwiza TV. Murakoze, nanjye ndagusuhuje aho uherereye. Ntabwo nari mperetse kwakira, warabuze nanjye nigire mu misozi Magara.
ayo bagiye kuri uwanja wa mapambano. mba nkubereyeyo ibaza ko utajya ubura amakuru mpari. Nanjye mu kanya ndaza kuganira nawe. Mu kanya uganira nanjye rwose, abakunzi b'Amagarambe bakeneye kugira ibyo bamenya. Nkubwira ukuntu witwa Liyetona Minani ingabo z'Urundi yarasiwe ejo bundi Rubarika. Liyetona Koloneli, abariyetona nabo bapfuye ni benshi cyane. Bahuye n'ibibazo bikomeye n'ukuntu drone y'Betura ejo yarashe igifaru cyarasaga muri Kamanyura. Magara ni hatari. Ngaho mbwira mu Minembwe bihagaze bite wenda mbere yuko njya mu yandi makuru? Mu Minembwe kuri Pwezero abasirikare benshi b'Abarundi ariko bavuze ko hari batayo imwe yahavuye babura iyo igiye. Ariko amakuru dufite nuko ishobora kuba yerekeje mu Gipupu. Andi makuru dufite nuko mu Rurambo hashobora kuba harabereye imirwano ejo. Ingabo za FARDC n'Abarundi barahunga. Barahunze bava mu Rurambo se? Ariko si Rurambo ni nini cyane. Ni agace kamwe bavuyemo, ariko n'ubundi bamwe n'abavuye za Bijombo. Yego. Bashaka gusa bivugwa ko bamwe bagiye kumanuka imisozi kugira ngo baze kuramporsa abari muri plaine, kuko uzi ko imisozi miremire yarazamutse abo basaga ibihumbi 10, ubu byaremaze kuba 15, 16. Abo bose rero umva no mubare munini w'ingabo kandi zikomeye cyane bitaga ngo ama special force bamwe yaravuye za Mogadisho na hehe. Yego. Iyo ntambara rero iri muri plaine no muri Moye Plateau aho za Rubarika. Ntabwo bariya bapfa kwishobora abari ruguru batabirimo. Ni ukuvuga ukuntu bimeze gufashije kugira ngo abadukurikiye babyumve neza. Nyuma y'uko Betura rwanaga muri Kaziba igafata hitwa Mitimbiri, igafata hitwa na Bumbu ngira ngo urahazi Magara. Yes. Hano na Bumbu nuvuga ngo byatumye izi ngabo zari hariya mu Rurambo zizamuka zerekera muri Kaziba. Siko Kaziba nushobora unyuze mu Rurambo nushobora kugera muri Kaziba. Niho hafi yaregeranye cyane. Kaziba turayizi cyane, niho tuhazi ko hari ibitaro bikomeye gusa kuva kera tukiri abana. Yego. Aha rero zahazamutse zijya gutabara kubera ko ngo hari amakuru y'aba ko Betura urebye uburyo yari bibakubita basunika ngo ishaka kumanuka igakatira ikamanukira muri hejuru ya za Sangi, kuko hari n'akandi gace kitwa Kagereka naho Betura yari iganayo ikegera, bivuga ko ishaka kumanukira Sange igakata umuhanda igakata inzira iva Uvira igana Kamanyura niva Kamanyura ijya Uvira. Byatumye rero izi ngabo zizamuka ngo zarimo ziva mu misozi ya Fizi. Ubwo ni muri za Rurambo. Ndavuga uko imboni yanjye yambwiye zerekera zijya gutangira Betura. Ndakeka ko ari ko bimeze Magara. Yes. Wakomeza. Aho rero ni hamwe ahandi biri kuvugwa muri ya misozi miremire. Nuko mu by'ukuri ingabo z'Abarundi ziriyo zitakomeza kuzamuka nk'uko byari bimeze mbere. Abandi binavugwa ko amakuru ataremezwa, ndetse bamwe ko bari gucika igisirikare cy'u Burundi bakagenda bagasubira iwabo, abandi bakaburirwa irengero, abandi ngo bifatanye n'abazarendo. Hari n'abari kwisanga M23 niko amakuru avuga. Nyuma yuko Betura iri kugenda ibatsibura, bamwe ngo bari gushyira intwaro hasi bagasanga M23 cyangwa twirwaneho, bavuga bati twe ntidushoboreka twigire hari imbaraga. Yego Magara akomeza. Muri make nta n'ikintu nkomeza, ayo niyo twakandagiye kuko amaso yose ari muri plaine muri iki gihe. Yego. Yes. Magara yaraye Minembwe nayo ngayo. Gusa abaturage yego biremera ariko babitakwira baza Kirindi, ubu turi mu Plateau, bafite ubwoba bukomeye cyane. Yego. Binavuga ko hari abari baciye iyo hirya za Bwegera bahungira i Burundi ngo barabagarura. Numvaga ku maudio yabo baturutse ruguru, apana baturutse muri plaine. Yego. Ngo bahunga babura inzira bakaba berekeje iya Uvira. Yego.
ngo bivugwa ko nubwo bari kurwana muri plane ariko ruguru mu misozi niho hari ubwoba kuko bazi ko hari ingabo nyinshi z'abarundi na FARDC na FDLR bari kwikusanya kugira ngo bahangane na M23 na twirwaneho kuko naho impande zose ngo bishobore kuba bari kwitegura. Magara ubona ko intambara iri imbere ishobora kuzaba intambara ikomeye cyane. Ndavuga intambara yo mu misozi. Magara reka wenda mbe nkuretse turongera mu kanya. Yego, uyu ni Magarambe Theodore. Magarambe umwe mu bantu dukorana cyane dukunze gukora synergy. Akenshi tuvuga ku makuru yo muri Sud Kivu. Magarambe namubazaga uko Minembwe bihagaze, ubwo ndavuga Minembwe muri Fizi uko bimeze, kubera ko twebwe turi biza cyane muri kino kibaya cya Plaine Ruzizi. Icyambere gihari mwabyumvishe ko bihuza n'amakuru twari tubaha nyuma yuko turifashe bino bice bya Mitimbiri igafata na Bumbu, byaje kuba ibindi bintu. Urebye neza kandi ubona ko M23 ikintu cyitwa imisozi iragikamiritse cyane. Iragikamiritse igeze mu misozi kuri baza abasirikare bavuye muri Kivu y'Amajyaruguru muri za Masisi, bakamanuka ino chaîne de montagne yose kuva za Karehe kugenda kugera aho bageze. Biragoye pe, biragoye ko wabahagarara imbere. Rubarika yabaye tombe. Rubarika yabaye tombe, mubishe ko nababwiye iby'ingabo z'u Burundi uko zahuye nibazo bikomeye cyane zikarasirwa, ndetse ari kumwe harimo n'uyu mureto na Colonel Minani. Iyi Rubarika mu kuba tombe yabaye tombe itwara n'abasirikare bakuru, harimo n'uyu mureto na Colonel Minani. Nyuma y'uko batombe nabwira ko M23 afashe igice cya Kidote, ifata Gashamo, ifata Ruvubu, ifata yitwa Mashyuha, Rubarika. Ukahita uvuga ati Rubarika tombe. Tombe bidasubirwa. Nikiza ko M23 hano iri gukora za operation navuze zama bita consolidation, operation consolidation cyangwa se consolidation operation zo kuba hari ibintu mbona bibiri M23 ishobora kuri gukora, kuba iri kurinda Katogota Kamanyora, kuko iyi Katogota Kamanyora bipangiwe kenshi n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC na FDLR bavuga ko bagomba kugaruka muri Kamanyora, ndetse no mirwano ibyabaye byose, imirwano yose mwabonye yabaye ni Kamanyora, no kugira ngo Abarundi bafate imbunda bashyire iwabo mu Gitega, barase muri Kamanyora, barase muri Zangomo, barase kuri M23. Icyo bashaka cyane ni iyi Kamanyora. Gusa ubona ko bitari kubahira Abarundi, bishobora kuba biri kuba byari amazi n'imisoza. Imbunda yabo yatwitswe, imodoka yabo yatwitswe, kiza ko batari bwongere gufata indi ngo bayitereke, kuko aho bari kurasira none ubu bari kurasira none baturuka mu gice cya Kongo. Bashobora kurasira za Bwegera, ntago none bombe ziri kuva kuko ubu deja bari kurasa, ntago bombe ziri kuva mu Burundi kuko bari babigize akamenyero, ubu ziri kuva mu gice cya Kongo. Ariko urebye neza M23 bafite pe, M23 bafite cyane rwose, ibafite nk'amatwi n'amabinga ndakurahiye. Ye naje gusanga ari mazi nigeze kubivuga ko Abarundi bafite ya defense system, bafite iki happy pe. Munyanganira ndabivuga gutyo nta kibafashisha, ariko kuba bageze niyo mahirwe ya M23, iyo mahirwe rwose. Abarundi b'abanywanyi bacu bari kunyohereza ibya Leto na Colonel Minani, nabimenye rwose. Baba barimo bambwira ati inkuru niyo, kandi mbakunda ko mukunda kuduha amakuru. Abarundi ntibajya babeshya burya, naho ngomane burya kakundi bamwe barira bavuga kereka ababigize umukino. Aba FDL no babigishije kubeshya, ariko bakungumani ntibajya babeshya, abenshi ntibabeshya, ibintu bavuga ari ukuri. Ariko batreninzwe kubeshya, bagahimba ikinyoma, bagahita banagira bakakigaragaramo.
bagiye imbamo bakongera kuko nibo bamaze bisabeshya ngo bafashe Kamanyura ngo ikiraro cya Kamanyura cyasenyutse ngira ngo abakurikiye ikiganiro cyo twakoze ngo ikiganiro n'umuyobozi w'umujyi wa Kamanyura avuga ko umujyi wa Kamanyura utuje ahubwo yatwibwiye ati twebwe turakomeje tujya Ruvungi. Ikiganiro twakoranye nawe mu gitondo nubwo mwakibonye gitambuka mu kiganiro cya nimugoroba. So icyo navuga rero hano ingabo z'u Burundi mu by'ukuri hari ukuntu abarundi bajyaga batubwira hari n'abo tuzanye batubwira ngo so, urabona uko dukora zino nkuru zacu hari abantu bafatanye nk'aba M23 bavuga ati mwarakubiswe bavuga ati mwakubiswe ikirere cyacu kiraziritse nta drone yanyu yageramo. Ubwo ndavuga ko bazi ko tuvuga amakuru y'iki yo muri intambara, so babivuga kenshi baguserereza bavuga ati mwakubiswe cyangwa bavuga ati bene wanyu bakubiswe ko bakubwira. So rero ijyari cyambere niki naje kubona ko nibyo nabwiraga ko ingabo z'u Burundi ahubwo M23 zigirira impuhwe pe. M23 zigirira impuhwe ukurikije ukuntu ubona ni benshi pe. Ni benshi ingabo z'u Burundi zadanye abasirikare benshi. Abasirikare b'u Burundi bari muri no ntambara hano muri Plaine d'Arosize, bari mu ntambara mu misozi miremire, ariko ngiye mu by'ukuri naje gusanga ahubwo M23 pe ibagira impuhwe. M23 ahubwo ikwiye gutabara abanyamurenge bari mu Minembwe ikabakura mu nyuguti ya O igafatanya twirwana bakavamo. M23 ikwiye kuhora ibice bisigaye bya Uvira kugira ngo abaturage babone amahoro. Izimbunda nk'ubizi muri zirasa kuko uyu ni umunsi wa gatanu abaturage ba Kamanyura Katogota bari kumva imbunda nini. Rero naje ko nayimaze iminsi nibaza drone za M23 zikora iki, kuko M23 yafashe drone nyinshi muri Goma yaraziguze, ibyo birazwi, ibyo ni bivugwa nako zirabirazwi ko zaguzwe, sinjya wenda guca ku ruhande. Ukibaza ukuntu coalition ikoresha drone zayo aza kurasa M23 cyokoza nazo M23 zigerereye izi drone rwose drone za coalition mu kwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 12 M23 maze guhanuramo drone zigera muri enye. Ku kwezi kwa 11 n'ukwa 12 hanutsemo square ebyiri. So ukibaza rero ukabona ko byanga byakunda ikirere ahubwo mbona ko ikirere cya M23 nicyo kirere kigize gute kiri danger. Nicyo kirere kiziritse wenda gishobora kuba kitaziritse kugera mu bice bashaka runaka, ariko mu by'ukuri ibice byinshi ubona ko biziritse. Mu gitondo ndetse no kuva ku munsi wa kabiri imbunda gisirikare cy'u Burundi, imbunda iri mu modoka, imbunda yarimo ikibunda kinini, yari mu modoka iri mu kibunda iri kurasa muri Kongo mu Kibitoki mu Rugombo, ni imbunda yarasiraga. Ejoro M23 irayikubita yikubitishije drone. Iyi drone ya M23 yakoze agashya pe, yarasha abantu barubarika irasaba Ruvungi. None bagobaho nibazo bikomeye cyane, nuvango bagize ibibazo by'umuriro w'abakomando ba M23 bari hasi bagendaga babarasa, bagira n'ibindi bibazo by'umuriro wa drone. Nuvango bagoba drone nimbi pe. Naje kubona ukuntu abago bahiye mu by'ukuri n'ababonye amashusho nk'aba kuri groupe ya Bwiza TV mwabibonye. Ari nawe abantu bakenagiye nyohereza babinsabye, hari n'abandi bagenzi banjye bagize gute bagiye bayohereza. Ibi rero mu by'ukuri biteye urebye amashate ubwoba pe. Amashate ubwoba urebye uko bimeze mu by'ukuri ubona ko abantu bago barakubititse, bano bago barimo FARDC, barimo ingabo z'u Burundi, barimo Wazalendo barakubititse pe. M23 babaje bien.
yarababaje cyane. Bimwe bavuga ngo bazakubita M23 ngo bageze ngo mu Rwanda biragoye, ntabyo bashobora. Umuntu aravuga ngo wenda bari kubona amasomo ariko ni isomo ry'uko ibintu bitoroshye. M23 yariyemeje, yaje ubwo urebye M23 yariyemeje, yavuye muri Cyanzu ivuga iti tuje kubohore mu bice byacu. Ubona ko bitari kugwa neza abantu, ubona ko imbunda y'u Burundi yaragiye rwose. M23 yayisenye. Sinekeza ko Burundi buri bwongere gushinga iyindi bukarasa. Gusa igihari cyo nuko bivuga ko umuganga w'u Burundi yabwiye abasirikare bose kuza bagahagarara imbere ya M23 bakayisubiza inyuma. Ejo turi mu kibaya, Burundi n'ubundi bwarimo bumanura ingabo zinyura mu Rugombo zije kurwana na M23. Nuvuga ngo bahamagaye abademo, bahamagara ingabo nyinshi, amakamyo menshi yarimo amanuka mu Gitega agana muri Plaine de la Ruzizi kugira ngo batangire M23 idakomeza ijya Uvira. Kuko nkuko maze iminsi mbibabwira, kujya Uvira kwa M23 biraba ari ibyago ku Burundi. Icyambere, Burundi buraza kubura ibintu byinshi. Burundi buraza kuba buvuze access kuri Congo. Mwibuke ko bitanameze neza mugiye mu bice bya Fizi. Ndavuga ntibimeze neza kubona ko twirwaneho nayisa yabananiye kwimeteninga, ntago bashe kwishobora. Twirwane barusha ubushobozi, kuko iyo baza kubahisha ubushobozi mu by'ukuri bakabaye baragize gute, bakabaye barayihakuye. Ubwo Abarundi bashatse gukuramo Mikenke, bashatse gukuramo za Rugizi, bashatse gufata Minembwe, nanone byarabananiye. Ubona rero ko ubushobozi bwo kuba bayishobora bwo byaranze. Nkuko twabonye ko intambara imaze hafi icyumweru iri kuba hano muri Plaine, bigaragara ko Burundi na coalition yose muri rusange nta bushobozi bafite bwo gusunika M23. Ubushobozi ubona ko urwego rwa M23 ntiruhuye n'abagabo bari kurwana rwose, n'abasirikare pe, kuko bose n'abasirikare biga igisirikare kimwe, biga infantry yabo nimwe, ya forces zabo ni zimwe. Muri ibya drone tuvuga, wajya muri artillery nabo bose babyiga kimwe, ibyo biga by'imibare by'amarotation byose bakora ni bimwe. Wajya muri special force ni bamwe, ariko bahuye n'abahungu bazi kwizirika, babizirikaho. Rero birangira intambara iba yindinde muri bo. Kugeza uyu munsi ugiye mu gisirikare cy'u Burundi n'amarira, wajya muri FARDC n'amarira. Wazarendo zo bazijyanye inyuma barazikijije ntago zari kubike. FDL nayo nuko n'amarira, Plaine de la Ruzizi n'amarira. So mu by'ukuri navuga ko intambara imaze ibera hano muri Plaine de la Ruzizi, muri Rubarika, ibera Ruvunge niyo irimo intambara. Uko jye sinakonfaminga ko yafashwe, aravuga ko yafashwe, ariko bado niza kubatombe turabwira. Kuko nkangu kirogeze Ruvunge is loading, Ruvunge nayo iri gushaka kuza, nayo turaza kumenya ibyayo. Ariko noneho abajyaga mwibaza ngo Katogota ngo ntiyabaye tombe, ababivuga mumbwire. Ubu turafashe tuduce nababwiye twa Rubarika, koko tararenze Katogota iri hino yegereye Kamanyura. Ejo coalition wirasa Katogota amabombe menshi cyane, ariko ntacyo navuga ageze uko amabombe yabo yose usibye kurasa mu baturage. Mu by'ukuri ntago ubona ko nta indi impact yindi kuri M23. Ntibibuza abakomando b'M23 kujya mu defense yabo, kujya bakabasanga kujya kubarasa, ntibibabuza gukoreza drone bakajya kubarasa. So mu by'ukuri ubona ko ngiye mbona ko inzira y'imiganiro iri nziza kuri aba bagabo bombi, ndavuga ku Burundi na M23, ariko byaje kurangira batabishaka. Byaje kurangira batabishaka. Ni mu gihe kandi Kinshasa aho abajenerali benshi bahamijwe gutagoma ngo bakayisigira M23, guhamagirwa n'icyaha cy'ubugambanyi. Uko niko bihagaze muri FARDC, uko bihagaze. So rero icyo twabwiye cyo nuko intambara irakomeje, imirwano irakomeje.
ariko nk'ibisanzwe ikipe itsinda niyo mba nikomeje gutsinda. So tuzatubabwira nyine amakuru aba muri mu bihari cyokoza muri kino cyumweru no mu bindi bishize abarundi na Wazalendo barimo bavuga ko bagiye kubita M23 bagomba kurira ubunani na Noheli muri Bukavu. Niko bavugaga. N'abantu benshi bakurikira amakuru yacu bashyikiye M23 cyangwa se bakurikira abumva ko ikwiye gutsinda babona ko bafite ikibazo cyuko ibintu bishobora kuba byaharibitse, M23 ishobora kuba igiye kubitwa. Bajye bamenye, mujye mumenye ko n'ibisirikare byombi birwana ko M23 irenze ubushobozi bwabo pe. Ibi ndabivuga Abazalendo namwe barundi mwe FDLR muzambwire. M23 ifite igisirikare gityaye mu mboni zanjye uko ndi kubibona. Ifite igisirikare gityaye kitoroheye izi ngabo. Ikukubita ingabo z'ibihugu bingahe. Gukubita ingabo z'u Burundi zirakubitwa pe. Zirakubitwa. Ugakubita FDLR. Yororo ikuko FDLR ubundi yo ni Kongwe irabarenza bose. Kuko yo nta plan B ifite. Nuvuga ngo impamvu mvuga ko FDLR ibarenze, cyambere FDLR ni inyeshyamba zo zikeneye kugira aho zituriza. Ni inyeshyamba zivuga ngo zizataha zifasha ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo ntibishoboka. Ibyarananiranye zagiye muri Wazalendo. Ariko ni inyeshyamba zikeneye kuba mu bice bya Kongo kugira ngo zibone uko zibaho. None M23 iri kuzirasana na coalition. Bivuze ngo nta plan B zifite zo kuba zagira aho zijya. Nizijya mu Burundi nabwo ntizizeye ko zizahatinda. Muri Kongo zahakoreraga ubutunzi bwinshi. Ziracukura amabuye, zirahinga, so ziracuruza imbaho, ziracuruza amakara. Ibi niko byabaga bimeze. Niko byabaga bimeze. None M23 iri kubakubira rimwe mu gafuka ka Wazalendo n'ingabo z'Urundi na FARDC bose igakubitira hamwe. Igakubitira hamwe rwose. Yewe ni hatari. Ni hatari. Ibyo binagorana kuvuga izi nkuru uko ziba zinameze. Gusa kuko izi nkuru zacu twebwe ni continuity, uburyo tuzitangazamo ni continuity. Igenda ibaho ubu ni mu Rwanda zababwira ibindi bishya byabaye kuri uyu munsi. Turaza tujye wenda muri politike. Yego, tujye muri politike. Ariko mu by'ukuri ntibajyaga bambwira ko bagiye kusanga mu Rwanda. Ndabona ahubwo bigiye kuba abantu ibindi. Abanyamakuru tubabwira amakuru y'ukuri meza atari ivumbi. Muti tuzagusanga mu Rwanda. Bati tuzagusanga mu Rwanda. None murasanga mu Rwanda mute nayo M23 mutayishoboye. M23 nimuyishoboye. Harabahinaguye kuva muri Kivu y'Amajyaruguru mugeze muri Kivu y'Amajyepfo turagusanga mu Rwanda. Yewe abanje mugashora M23 jewe ndacyahari. So ngayo nguko nkanyuzamo nkanabaserereza mujye mwihangana. Ariko bifite fact. Birahari rwose. Abantu benshi murabizi ko abadukurikira bamwe banandika kuri comment. Ubu ndabizi bamwe ntimuvuga cyo kuza muraza wenda mushaka kuzuvuga untuka, ariko ntago ushobora gukora comment kuri kino kiganiro umakanya. So rero ijyari nuko M23 ikomeje gusunika abantu bagabo. Ntarababwiye ku munsi w'ejo noneho igishya kiri muri no mirwano nuko Makenga ubwe nawe ubwo ari kurwana. General Makenga nuko nawe ari kurwana. Ubwira ko brigade yowe nayo iri kurwana mu bice byo mu misozi miremire. Ari kurwana. Rero bakubwira ko bahuye nawe muri Kaziba barwanaga muri kiragice kuko murabiza hari kurwana FARDC
ingabo nazo zirwana zivuga ati turi kumwe na fande. Ati niba general nawe ari kurwana natwe hano agari nka bya bindi abajenerali b'u Burundi bicariye muri Masaro bari kwinywera byeri bari kwinywera musteri barimo barapanga urugamba ndabiza beshi kuko hejo bundi amakuru menshi nayakuye muri bo yo kuvuga ko ngo bari babonye ibikoresho byaje Ruvungi. Ikindi uburyo bigambaga ukuntu bateza umutego M23 kugira ngo bayirase. Ikindi gihari cyo kuba barica bati tugiye gukubita M23 dufate Bukavu. Ibyo byari mu manama y'abajenerali bicaye hamwe ntago mbeshya pe, kuko babanje kwica bavuga ati muri Masaro ngo bangwaga kiyera bavuga ati tubara abahungu tugiye kubakubita tugiye titwabakorogeye umuti, none M23 niyo mbone gukoroga umuti. So mu byukuri icyo navuga nuko urugamba ruri hano muri bino bice ntago ngiye mu mboni zanye nk'civil mbona M23 gutsinda abagabo, nkabona abarundi ndabaza reno na FDL barimo barirukanka ubwo wenda bakoze wizidura ibyo bita wizidura mu gisirikare cyangwa se repoli strategique nizo bari gukora, ariko nta na rimwe ndabona izi ngabo zikora repoli strategique cyangwa repoli tactique zigaruka. Gusa ukabona ko ari operation M23 yakoze mbona ko imeze nk'ubwiyahuzi kunyura muri Plaine de la Ruzizi icyo cyo ni ikintu gikomeye cyane, nta blague zirimo. Bagura ko Plaine de la Ruzizi byo ni bibazo bikomeye cyane kwinyuramo, noneho wegereye uri kumwegege w'iki u Burundi. Ariko iyo turanyuze kuri Plaine de la Ruzizi inyura no muri Moye Plateau, inyura no muri Haut Plateau, inyuze mu misozi migufiya no mu misozi miremire, kandi hose niko aba bagabo barwana nayo bagiye bahura n'ibibazo bikomeye. Navuga rero nkaba navuga nti ibintu byabaye ibintu byabaye imberenge, imirwano ikomeje kuba imirwano, ni imirwano ikomeye pe, ni imirwano ikomeye itoroshye. Buri imirwano izamo drone, imirwano izamo imbunda nini, kazamo abasirikare ba special force, ntago ari imirwano yoroshye. Rero mu Burundi bavuga ko bazanye abasirikare benshi bagomba kuza kurwana, ndetse ngo umugaba w'ingabo z'u Burundi yatanze kavuga ati mugomba kurwana mugasuzuma M23 kugeza ubwo bahamagaye n'abasezerewe n'imbonera kure nyinshi ngo ziye kurwana. So ni ibintu rero umuntu ashaka gutegereza bati katurebe ko bizakunda mu byukuri, katurebe ko bashobora kugira. Ikindi gihari ngo nuko Burundi ngo bwakoze imyambaro y'igisirikare cy'u Rwanda isa n'iyigisirikare cy'u Rwanda, nta makuru ari kuvugwa, nta makuru ari kuvugwa. Ubwo barashaka kwigaragaza nk'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se bafite ibyo bashaka kwikoresha, ariko si mbona rwose bibahira. Mbona kubganye mboni zanye mbona igikwiye aho intambara igeze ubundi bukwiye kwegera mu metro, ukwiye guca bukwemera metro yo kwishyira ngo urarwana u Rwanda se mwarushobora, wadashoboye Burundi bunane gushobora M23 koko uzashobora igisirikare cy'u Rwanda ngo buzakora intambara y'generalize mbona Burundi butayishobora. Kandi aho intambara irerekera mu gutsindwa ku Burundi, ugatsindwa mu bigaragara politike y'u Burundi. Mu Burundi politike ni ikibazo gikomeye cyane, wajyana no mu gisirikare ubona ko Burundi buri kwegera igihe abategetsi cyangwa se abayobozi babwo bashobora kugira ibibazo bikomeye cyane, ku buryo bakubwira ko Perezida Neva ubwo yavaga muri Amerika ashobora kuba agomba guca, sinibane yanaraje ariko makuru yarayavuga ko agomba guca muri Tanzania akaza n'imodoka, kubera ko atizeye cy'umutekano we mu gihugu kine cya Burundi. Ubwo ko aho M23 iri ushobora kubara ibirometero 80 na ugera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. 80 ahubwo ntago biri mahari, ariko birashoboka. Lazima M23 ntambo nifite zarasa, so hari ibintu byinshi na drone yagerayo. Rero akavuga ati ngomba kunyura, niba ashobora kunyura mu kindi gihugu kugira ngo ataraswa. Murumva ko ni ibintu bikomeye cyane, Burundi burakomerewe cyane pe. Hago niba si Burundi ariko abantu mukora analize mumve ubushobozi bw'igisirikare cy'u Burundi buri kugenda bugaragara ko buri hasi y'igisirikare cya M23. Kandi nura neza M23 muri gahunda zayo izahana iki gisirikare.
kuko niba baravuye muri Kivu y'Amajyaruguru M23 babwira ati musubire iwanyu muve mu bintu byacu, bakabyanga, ubona ko bazahanwa. Guhanwa mvuga ni ukuba bashobora kuraswa bakegumya kwirukanwa kugeza iwabo mu gihugu. Babanze barebe pe niba umuntu ashobora kuza guturikiriza imbunda, agaturikiriza imbunda yawe mu gihugu cyawe, wakomeje kumurasa araguhaye gasopo. Ririya ni isomo M23 yahaye Burundi. So ubona rero ko mu by'ukuri Burundi buri mu mazi abira bukomeje kurwana muri no ntambara, Burundi buzagira ibibazo bikomeye cyane. Kandi simbona ko hari ubundi buryo butari ubwo kukura ingabo zabwo muri Kongo. Ariko no kwibaza Burundi bukura ingabo muri Kongo buzaho gute? Ni ibintu birebire, wenda nagana ndi kumwe n'abandi bantu gifite umuntu ushaka kwimbazo nkabitanga bitekerezo. Kuba gena biganiro gutya byo biragoye cyane, ariko hari factor nyinshi cyane zigaragaza ko kuva kw'ingabo z'u Burundi muri Kongo ni ikibazo gikomeye, ndetse no kugumayo ni ikibazo, kuvayo nabwo ni ikindi kibazo. Bigezaho ubona ko ni bya bintu ngo nshire akaryoshye cyangwa se miremire umuriro. So niho ibintu bigeze, intambara igeze ku mupaka w'u Burundi. Uburono uri ku mupaka w'u Burundi, Kamanyola mupaka w'u Burundi, iyi Rubarika ku mupaka w'u Burundi, Katogota ku mupaka w'u Burundi, Ruvunge ku mupaka w'u Burundi. So umuntu akwavuga ko noneho bigeze ubu ngubu ni ibintu bisa nkaho bikomereye u Burundi. Ane mpamvu burwana umuhenerezo buvuga buti tugomba kugarura hano, ariko ntibishoboka kuri M23 irenze ubushobozi bw'abantu. So muri rusanya makuru hari nuko imirwano irakomeje, n'ubabyo tubatera amabombe bari kuyatera n'ubundi muri Kamanyola na za Katogota. Ikindi nuko ingabo z'Urundi zikomeje kubabarizwa muri bice. Ikindi FARDC ejo yarasiwe abasirikare benshi cyane muri Ruvunge barashwe na drone. Nuvuga ngo M23 yagiye kubasanga ijya kubakubita. Ibi byose ubona ko ni nyuma yuko twababwiye ko hari defense ikomeye Ruvunge. Ikindi amakuru namenye nuko hariya M23 ku mugoroba w'ejo yari maze gukuramo defense 30. Defense 30 yari maze kuzisenya. Defense 30 nizo M23 yari maze gukuramo, ndavuga Ruvunge. Hano rero muri Ruvunge bavuga ko harimo brigade ebyiri. Ruvunge irimo brigade ebyiri z'ingabo, brigade ebyiri cyo koza mfite yahuritse pe, brigade ebyiri. Ejo rero ukabona nifite amakuru yuko nibura defense 30 zazimaze kugira gute kuvamo. Ubwo ni muri iyo misozi yo za Mwaye Plateau, uko M23 Rwanda nyine ikuramo Mwaye Plateau, kuko ho Plateau yo hejuru muri Kaziba irahari, kuramo za Mwaye Plateau igakuramo na Plaine. Urumva uko igenda Rwanda. So urumva uko imirwano yakomeje. Yewe navuga ni reka soreze hano babwira ngo twongere kugaruka duhura mu yandi makuru mu kindi kiganiro tubuze gukora, tubageza uko ibintu bihagaze, uko ibintu bimeze, mbabwira uko ibintu bimeze, cyangwa se uko amakuru arabayiriwe ameze. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira byiza. Ngewe ndani Mekika Iranga, iyi ni Bwiza TV. Ushaka gutera inkunga Bwiza TV, inkunga yawe uyo tubuze inkunga bari inkunga yo kujya tubone internet, tubone uko dutuma imboni zacu zidushakira amakuru, tubone uko natwe tubona amazi. Hari ahantu ntihoroshye, iminwa yarashishutse pe. Kubera iki? Kubera ubushyuhe tutamenyereye no guhora hari ahantu. Abandi mwumvije ko naje kumva nari nzi kandi nyine nasaraye, ko naje kumva n'abanyamakuru benshi basaraye kubera kuvuga guhangayika, mbese nibibazo nibyoroshye. Ariko mu nshingano zacu nuko abakunzi ba Bwiza TV, abakurikira Bwiza TV, abanyarwanda muri rusange, abakongomani bavuga ikinyarwanda, abarundi, nabandi mwese mu kinyarwanda tubageza amakuru, kubera ko ntago mukwiye kubeshywa kandi hari ibinyamakuru biba biri kuri tere. Ejo bundi bava ko bafashe baje Bugarama, ariko bandi basinga baje Bugarama. Ibinyamakuru bihari kuya tubereka bavuga ngo umupaka w'u Rwanda urafunze, twaje ku mupaka dukora ibiganiro, abantu murabibona. So rero mu byukuri amakuru aramutse nayo ngayo.
ndabashimiye cyane. Inkunga yawe yanyura kuri telefone 0788 55 40 10. Mugire ibihe byiza, twongere ku mugoroba. Bye bye.